Бас вақиялары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева чалышам. Хайырлах шамлар. Қырым мұсылманлары бұл сене кенеде Мекке ве Мединаға yol алacaklar. Acılar енді Сауди Арабистанның елчіханесінде визаларны елді еттілер. Қыралық енді Қырым ярымадасыны де-факто Русиялы деп таныды, ama аляда ресми шекілді қаршы фікірні білдіре. Бұнен бірге Қырым acıları өз весиқаларыны Москвада ресмилештірділер. Конечно, в Москве получали визы. Причем тут Киев? Наш крымский оператор АВН Тур и Духовное управление мусульман Крыма входят в состав российской хадж-миссии. Бақчысарайда Хансарайның женеби қысымы үстінде вақтынша демір асма құрылды. Бұл иншаат реставрацион ішлерінің девам етмесі үшін керек. Бұл ақта Бақчысарай музей қорығының мудирі Вадим Мартынюк хабер етті. Ондан да башқа су ақызылу системасы да ерлештірілежек. Бұндан сон керамет кечірілежек. Епісі 16 бина ғайрыдан тікленмесі үшін 1 миллиардтан зияде рублей керек. Бірінші невбетте тұрған қазаға қаршы ішлерге есе енді 148 миллион рублей айырылды. Ахмечит шерінің Ақмечит районында құрылып бітмеген евлерінің сайыплері құручылық ішлер екіленмесіне пара елде етежеклер. Бүгін Девлет Милетлер Ара комитетінің комиссиясы бұл ерге етіп барды ве еді евні бақып шықты. Олар епісі репрессияларға оғраған ярымада халқларының программасына кіре. Бұл программа Қырымда енді чоқтан чалыша. У нас программа ежегодно работает. В 2018 году получила 11 человек материальную помощь на сумму более 2 миллионов рублей. В этом году комиссия продолжает свою работу. На сегодняшний день у нас уже в адрес администрации поступило 22 обращения от наших граждан с просьбой помочь им достроить их дома. Сейтхалил Сейтмеметов бұл елы ариза язғанлардан бірісі. Оның сөзлеріне көре құручылық енді 2 елдан берле девам еті. Евнің темелі есе 90-шы сенелері қойылған еді. Работы будут проводиться внутренние. Мы подали заявление на предоставление материальной помощи на достройку жилого дома. Пока что написали заявление, приезжала комиссия. Дай бог, посмотрим, Аллах сметет сейн. Қырым фермерлері бұл сене рекорд дәрежеге етежек берекетіні беклейлер. Бұл ақта Қырым Жұмхуриетінің қой хожалық везірі Андрей Рюмшин білдірді. Аграрийлер 1 гектардан 20 центнер берекет топламаға планлаштыралар. Этот год очень хороший. Количество осадков и состояние озимых позволяет нам говорить о том, что мы получим рекордный урожай. Будем идти на рекорд. Я думаю, что это будет рекорд за 20 лет. Хочу сказать, что если будет хозяйство, где главный агроном скажет, что они получили меньше 20 центнеров с гектара, то он может увольняться и больше не работать в этой отрасли. Хатырлатамыз, кешкен сене ярымадада құрғақ себебінден бүртіклі берекет жидді суретте зарар көрді. Берекетінің аман-аман ярысы ғайып oldu. Тек 1 миллион тонна жиылды. Қырым татар музейінде тақдирлер фаджиасы. Мұнда ресам Садық Аджеселимов Қырым татарларының фаджия ве хатыра конының 75 жылығына бағышланған сергі açты. Экспозицияда Муэлифнің ғұрбетлікі ве ватанға авдет олынған сон язған ресімлері тақдим етілген. 44-ші сененің дешетлі вақияларының шаты олған Садық Аджеселимов өзінің хатырларыны есерлеріне кешірді. Сергіде бізі мұхберіміз Фатиме Сейдаметова да болынды. Қаранлық вагонлар, олым ве көз яшлар. Қырым татар музейінде 44-ші сенесінің 18-ші майысына бағышланған 30 ресім тақдим етілді. Ишлерінің мөлефі Садық Аджеселимов. О 12 яшында қорқыншылы вақыларынан шаты олды. Тедбірде сүргінлі құрбанларыны аңып дуа қылды. Эшреф Шемизаде адына Қырым татар мектебінің талебелері сүргінлік ақташырлер оқыдылар. Отқа, суға, қанға қаршы қая дайташ татарлар. Бұл фұрсатта бізлер кені пармақ тішлеп қалмайық. Халық сарымай үлішкен сон бізлер тоқта алмайық. Ресімлер акварель боянен яратылған. Сон кекересі оларны бұл ерде 10 гиловельсі тақдим еткен әділер. Бұл вақыт ішінде ресамның яны ішлері де дүния юзыны көрді. Бұл да фаджаның бір нөмінесідір. Бұл denizge çok insanlarını denizge boğanlar ve bu insanlar öyle de
құтылып боламадылар. Шымды Садық Хаджи Селимов 88 yaşında 91 senesi o Ускутке қайтты. Өзінің туған көйіні о вақыт әсерлерінде тасвир етті. Бала тесуратлары шу Ускут туған көйі ақында pek temelli oldu ve bütün icadında böyle aks olup geldi. Санатқа севгі айлеви ішке чеварылды. Садық Хаджи Селимовның оғлы ве торыны да ресамлардар. Тақдирлер фажасы сергісіні июньнің сонуна жезиярет етмеге мүмкін. Фатиме Сейдаметова, Эльдар Заитов, Милет үшін. Ахмеджетте Қызыл Қаранфил адлы акция башланды. Гөнүллер ветеранларға ярдым көстермеге үшін пара жиялар. Истегенлер гөнүлден қопқаны қадар пара беріп, Қызыл Қаранфил тимсалыны элде етелер. Люди жертвуют определенную сумму, какую они считают нужной, и взамен этого получают символ памяти, гвоздику. Это, как я уже сказала, символ памяти, его можно носить на лацкане пиджака или ближе к сердцу. И он означает то, что я помогаю ветеранам нынешним, и я помню ветеранов погибших, героев погибших. Акция июнның 22-сіне же девам етежек. Оның тешкілетчілері мұқтажыларға ярдым еткен несілер хатырасы адлы фондтар. Жиылған паралар фондның есабына кечірілежек ве андан ветеранлар ярдымына йолланылажақ. Для нас это просто радость, счастье, что молодежь не забывает тот подвиг, который совершили наши предки. Это очень хорошо, замечательно, вы все молодцы. Спасибо вам большое за такое участие. Ор-Қапу районында Воинка койының сакина ашайт мақсулатлар ве сигареттер или торба үшін 10 елға апс етіле біле. Кеченлері ақшам кіші эсли башлы койдешінден торбаны чекіп алды ве қачты. Амма оны полис хадимлері яқаладылар. Сорғы кетешатында о қабатыны өз бойнына алды. Тезден тақиқатчылар оны махкемеге йолладжақлар. Следственным отделением МОМВД России Красноперекопский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией данной статьи подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Қырым сынырында Украин гражданындан 9 мм калибрик силя ве оны 6 патрон тұтып алынды. Жанкой Кечев ноқтасында яқаланған Днепр шерінден судаққа yol алған машина сайыбы сияхаттан евел силяны машинадан чықармаға ұныттым деп аңлатты. Бір қач весиқаларны толдырған сон силя экспертизаға yollanылды, Украина гражданы есе азат етілді. Ахмеджет районының Тақта Джами көйіндегі мұсылман жемааты өз жәмесіні ғайрыдан тамирлей. Бина да 90-шы сенелерінің сонында құрылған еді. Амма 2 ай евелсі оны қазайы деп таныдылар. Шымды насыл ішлер алып барылғаны ве кележекте мұсылман ибадет ханесінің көрініші насыл олачағы ақта София Шукурова тариф етежек. Муэдзиннің намазға чағырыву Тақта Джами көйінде 1996 сенесінден берлі янғырай. Джамині Түркияда яшаған қадының параларына құрған әділер. Бұл оның бабасының өгіті екен. Шымдыки вақытта Джами Абу Бекир адыны ташы. Вақытларда өзіміз білейік. Енді көчіп келген вақытта бір адамлар біле неме бізге де бұл қадарлық дыққат айрылмазды. Қиын өзіміз епіміз оны başımızdan keçti білеміз. Onun için bu cami yapıldı, Haşar meselesinden yapılgan bir camidir. Bu 23 yılın içinde cemaat mındaki namaz kıldı, ballar okutuldu. Türkiye'den hocalar gelip çalıştılar mında. Cami yüzlerce Müslümanını toplaydı. Ahmecet Yalta trassasında yerleşe ve onun onaytılığı yolcularga vaxtında namaz kılmağa imkan açı. 90-cı senelerden beri bugünkü güngece cami gazsız çalıştı. Bundan da gayrı caminin hukuk belgelegen vesikaları da yok idi. Первоначально наша задумка была произвести небольшой косметический ремонт. Когда осмотр здания произвели, оказалось, что здание в 8 местах дало трещину. Шевкет Османов bu caminin prarabı şimdi o orazа tuta ve muhaddes Ramazan ayı devamında bu işini pek faydalı saya. Onun rehberliginde 8 adam çalışa. Evvelleri mında buyu kuruculuk hataları kaçırılgan idi. Şimdi mütehassıslar Müslümanlarının aziz yerini gerekli alga getiriyorlar. Завершающая стадия нашего этапа работ – заливка монолитного железобетонного перекрытия. После чего будет произведена установка куполов, которые мы сначала соберем на полу, потом уже кранами смонтируем на крышу. Rekonstruksiyanın umumi fiyatı 8 milyon rubleden ziyadedir. Bu işe çok adamlar seslenirler ve bedava yardım ederler.
В связи с тем, что есть хороший контакт с общественниками, есть хороший контакт с предпринимателями данного массива, есть хороший контакт со старейшинами, обсудили, собрались и приняли решение, что нужно заходить в реконструкцию. У нас в долине проживает крайне талантливый молодой архитектор Ахтем, который по нашему обращению с радостью отозвался и запроектировал, в данном случае сделал проект реконструкции. Жәмиде тамир ішлері алып барылғаны себебінден ерлі мұсылманлар намазларға башқа жәмилерге қатнайлар. Олар эпісі реконструкция тезже екірленежегіні беклейлер. Так как наша мечеть должна быть, значит, крепкой, надежной, уютной и теплым зданием. И данное решение тоже нас поддержал депутат Государственной Думы Бальбек Руслан Исмаилович, который также приезжал, осуществил как бы некоторую материальную помощь нам. Всех призываем поддержать нас, осуществить какую-либо помощь. Это может быть помощь и в строительных материалах, кто-то может подвесить какую-либо технику строительную, кто-то может передать наличными на расчетный счет, переправить. Он у нас открыт для этих целей. Это делается не только для нас, но и для наших потомков. Вот. Хотелось бы также добавить, что мы, общественники, не будем останавливаться на данной мечети. После того, как завершим реконструкцию в селе Вандрусово, мы также будем активно переходить и на другие мечети нашей долины. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam buyuran ki hadisinde bergen el, algan elgen daha hayırlıdır. Bunun yanında bunun sevabı vardır, ayrı sevabı. Ki her bir insan kim bu camiye hissesini uzunan adından koşkan gibi olsa unutmasın ki onun ecri mükafatı çok olacaktır ahirette. Bu büyük bir iştir. Mübarek Ramazan ayında ayrı sevaplar daha çok verilir. Evet. Капиталь Тамирнен Берабер Дюльбер мемори образ яратмақ вазифесі тура. Лейхаға бинайын бұл жәмеде бір бұйық ве үш кечек хуббелер олачақ. Омамут Султан вадисыны танытхан жәмеге чеверележек. София Шукурова, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Бүгін Қырым пайтақтында арзу етілген ішні тапмаға мүмкін еді. Ярмаданын меркези мейданында аноневи вакансиялар ве оқув иш ерлерінің ярмалығы кечті. Тавсидятлы малюмат левхамызда. Бу ярмалакка истеген Кырым сакины келе биле. Мында эм девлет, эм тежари тешкилатлар тақдим етілген. Владимир Ватаманюк бүгін ярмалакка байрамға келген кыбы келді. О араба yollar техникумы тақдим ете. Озыны ilk эмек висикасыны шахсен визирнин элинден алажаға ақта иштікенінен урбаларының ресми киімлерге деніштірді. Позвали, сказали прийти получить трудовую книжку на рабочем месте, а потом сказали, что придет министр вручит ее сам. Слово для приветствия предоставляется. Я сказал, такого не может быть, для меня это было очень важно, я подготовился к этому моменту, оделся даже соответствующе. И сейчас я очень доволен. Дальше работать, еще раз работать. Мында 100-ден зияде иш буйыржыдан 17 бинге зияде вакансия тақдим етілген. Ярмылық әр ел буйық мерақ доғыра. Мұндаки мұйыт есе севімлешіні тапмаға имкан ача. Бір филджан қаве ичмеге ве оркестр иджра еткен нағмелеріні dinlemege de мүмкін. En yaxşısı şunda ki bu yerde doğrudan doğru iş buyurcudan görüşmege mümkün. Arada kimse olmay ve kelişikli iş ya da okuv yerini tapmak kolay. Приходили, брали, ознакомливались информацию, и очень многие после ярмарки вакансий к нам поступают. Иногородним предоставляем жилье. Kırım Meşguliyet Hizmeti'nin mütehassısları regional emek bazarında vaziyet akta tolu malumat berdiler. Nasıl işhanelerde kadrlar yetişmemezliği var, işke kirmek, profesyonel ve koşma tahsil almak imkanları nasıl olganını anlattılar. Сегодня по-прежнему актуальны. Это медицинские профессии, особенно средний и младший медицинский персонал, доктора узкопрофильные, педагоги. В образовании тоже и по-прежнему будет наблюдаться дефицит и востребованность людей с высшим образованием. Но сегодня 50% востребованности на рынке труда и на 7-летний период – это рабочие профессии. Во-первых, это слесаря, это электромонтажники. Но с учетом развивающегося рынка промышленного труда нашего. Это санаторно-курортный комплекс. Büyük iş vericiler aktual vakansiyalarını takdim ettiler. Emek şartları ve aylıkları akta tarif ettiler. Yaşlarga en ziyade talep etilgen zinaatlar akta malumat berdiler ve kelişikli zinaat seçilivinde ameli yardım gösterildi. Naciye Isayeva, Hasan Abibulayev, Alişir Alimov, Millet üçün.
Гумрюк хадимлері арасында ең тез ялдағаны кімдір? Бұны Қырымның бір бассейнінде белгіледілер. 100-ге якын спортшы бұтын Русияден ярымадаға келіп, ярышлар тәшкіл еттілер. Кім бірінші олғаны ақта мұхбиріміз Айша Шулакова тариф ете. Арқада Ялдав, Баттерфляй, Брас ве Сербес Туслюбы бассейнің Ялдав yol açıklarında Rusya Gümrük hizmetlerinin xadimleri. Spartakiadanın birinci basamағы 150 metrlik mesafeni yenmek oldu. Er yaş kategoriyasında öz kriteriyleri var. Rusiyanın Federal Gümrük Hizmeti Ялдав boyunca Spartakiadanı Kırım'da ötkeri. O memleketimizdeki gümrük hizmetlerinin en güzel sporçularını topladı. Kezlevge 12 takım yetip geldi. Bu 100'ge yakın adam. Herkesinin öz erişmeleri var. Bu adamlar öz regionlarında en yaxşılardır. Достаточно давно мы хотели провести в Крыму. Вот, в этом году наша мечта сбылась, вот в Крыму проводим, ну, шикарно. Я думаю, конечно, в Крыму мы еще в дальнейшем будем проводить. Может быть, где-то будут какие-то другие состязания, может быть, чемпионат по футболу, может быть, волейбол. Ну, вот, начали с пловцов. Ялдав boyunca sport ustası Елена Kvartenko Cenubi Gümrük İdaresini takdim etti. Spartakiadanın birinci basamaklarında endi yaxşı neticelerini nümayiş etti. Еще силы надо оставить на эстафеты, на 2. Как началось соревнование? Дальше, ну, надеюсь на победу. Kırım gümrükçileri Spartakiadada iştirak etmeyler. Şimdi onlar Cenubi Gümrük İdaresinin takımına kirmek için tecrübelerini artıralar ve idman eteler. Одной из наших основных задач является помощь в подготовке спортсменов. Ну а спортсмен должен быть и сотрудником, а сотрудник в свою очередь и спортсменом. То есть он должен уметь работать как и на суше, так и на воде. Spartakiada 2 gün devam edecek. Neticede Ялдав boyunca Rusya Gümrük Hizmeti'nin en yaxşı takımı seçilecek. Ayşe Şulakova, Vitaliy Golubov, Millet için. Ахмеджетте Кезлев yönelişteki yollar çaprazı bugün akşam saat 10'dan yarın sabah saat 7'ge kapalı olacak. Bu hafta Kırım Araba Yollar Hizmeti'nin matbuat hizmeti haber etti. İşçiler asfalt döşecekler. Bugünge bu episi haberler Millet telekanalından ayrılmanız hayırlı akşamlar.